Parlok, aling ini sengap iki kubor na YouTube jing tim. Telo da pimpat subscribe ya kani ka channel subha bar subscribe kinang bu kindu yo iki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor menta ka sengi ka ar tarek yayong. Ka jingkrong ka jena na ki nongrep. Kan teng lada pen slam ya jing ya keren. Lada ka sorkar ni regional committee kim sengap. Ngandon baik ha kaliang kipat ba laong ba Charles. MLA Kemauti bolong ru dukot ke Ribhoi Regional Committee ba Charles Marngar uloong ba undon bej ha kaliang kipat ba lada ka sorkar kam sengap ya kejing pen sengeu jongki ha kejing yadai bat kejing pen bej put na ke benta ke kela ke baar bat ke Asam kejing temu jong ketei ke komiti ka badang sudep tau sien da ke sorkar kalong na ke benta ke kela ke baar jong kejing pen bej put bat ke Asam. Lada ke sorkar ni ke regional committee kim sengap ya ke ke bangi kwa. Kanong rim jonga ngala keren syai bangan don bej ha kaliang kipat ba. Namar yang la penjob da maki laong uba Charles Marngar. Habai keren bat kinong thok kubor. Habak dew ba ulara ya kamat halor kejing pen bej put na ke benta ka kela ke baar. Hapo ke ying dorbar thauan. Ula penpau baula kita kendiat ha kebai day bat ka soskular baladep soy jong ka kela ka banengkong namar kajing persya jong upat ba bebun balang hadu bawat ki sautli ki hima kasi kilej ban ujor da ka mukot duma hapo kaying bisyar ba kli du keri kani ka pen isay ba kipat ba jongi kim hun ya kani ka soskular kabalay soy daki arngut ki menteri rang ba Meghalaya bat Asam hakmat menteri katrat kampo ying ka sorkar pedeng u Amit Shah u loong halor ke jinglong tkot jong ka regional committee uba Marngar u loong ba ula pediang ya katei ke sinjam knang ba un yo penpau ya ki jing ka ba ki pat ba ka than khap put ki ya kendu u loong ru ba ke jing penpau jong u kin om day kirai simet jong u naba un hap sengap ya kasur upat ba kasenjuk kirang ba snong kinong yelam snong nalor kiwei haba pen sengeu bakipat ba kin samat bun kijing lada hap sya Asam utei unong mikman uloong bakipat ba kin om yo shu ban long trai ya ka kendeu ka siap naba kin hap ban siu khajna ha kaju ka por uloong baki riti ki dustur jong kipat ba karyam kebej kaktin ketelit nelor kiwei kinsa syak tak lut lada ka jaka hapo ke blok tu ki badang hap hapo karaj nong tung kilej no sya Asam kane kawan rajing ya kipat ba namar sisin bapilahap ha kawai pat ke jela pin hap ban but ya kanu ka an ka ba katu ke jela ka pen trekam uloong halor ka land regulation acts jong ke sorkar Asam uloong ba katay ka an kala kedeu syai ba omla ban long try ya ka kendeu ka siam nga khmilanti ba kane ke sorkar batmai menta ka MDA 2 haba kala le ya kanu ka kam kadai ban sengap ya ka sur jong kinong ilam nong sensyar snong kumju ya ka sur kipat ba nong song snong hapo ka jela uloong kawai kaliang haba pai sya ka jingkrong khajna jong ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC na kinong rep sensar uba Marngar ulong ba ula dep kren ya kane kamat hapo ying dorbar bat na kaliang menteri rang ba ukon rat kong kal sangma ula ai jingkular ba un ye kren bat ka sorkar Asam kumju bat ka KAAC ngan ap ya ka jubam kabami nang ne la ka sorkar kaya kren ne lada pen slam ya kejing ya keren kejing krong kajena kayat man kasengi bat kene kan bo jing sikat dai ya kinong rap jongi kawai ka Mahindra pick up kahap ban siu khat san hajar tengka kum ka khajna uloong shu ula benram ba ula kendu ya UCM ka KHADC ba Tito Starwell Khan u balak luar u ba untho sya UCM ka KAAC halor ketai ke benta UCM mulai ya ke jingkular
ban pha yaki briu katanat klau ka KHDC ban lech yaki sau bat santeli ki jaka kalapaniang yaki kerdop ban krong kajna kublai shibun ngin sai sempat akiwe ki kebor.